your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Kino nche mukola okubanga mwekumira ku why media. Mwe bali kutugoberera nga mubona mbozi daife ku YouTube bambi kyakabi. That's sababa yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Tukusaba bambi go ahead and subscribe. Subscribe. Nze yazidi olisigira owebuside mu bikado. Ona kulwa lero nkyalire muko mukaire getu. Era ngo mukaire ono amaze emyaka 9 nga ine ekirwere kya mulumba kya muzingamya amagulu nga atasobola kutambula. Era nga wuwira bino dada okutambula atambula nga yewalula bwewalule nga ente. Atambula nga yewalula bwewalule atambusa mavu nga ente. Wabula atukobaire nti alina ekirwere kya mulumba kya mugema amagulu. Era okuva n'olwo butibanga lya myaka gisaba 9 embeera yaloba okuteera ate nga n'ekintu ekindi kiri nti tafunye bwidanda ibumala olw'okuba nti embeera yali mu yabwavu. Ibaawe oluvaino olw'okufa yamuleka muyitayo ng'azirayamba kwa tukitegere ku nti n'abaana oboolyawo abandi muyambye abasinga baafa abasigala abatonte babagano naye. So dada yabanga aliwo ku lwa Katonda. So tumukyalire ku wano mu district ya Iganga tuwayewayeemu ku oboolyawo tomana iwoli eyo osobola okugemerwa ekisa waba ne kukowereza dada oba ka sukali oba ka sabuni oba ka bando oba katyere nga wembako byenze yazidi olisigira owefa busade mu bikado. Dada oli bulungi? Nze bulungi bwenina bwero ikuningirira. So dada tukobere kuku obulamu bwo oyida otya ku kyalo kuno? Okuyida ku kyalo omwaka gwe naddiraku oyida otya okufumbirwa omusaada yakutoolawa era oba oli omwaka ki oba tokaidukira byamwaka tukobere gwali gwa mini gwobote gwandaji gwanziira fumbirwa no gwankaaga n'ebiri aye yenavwa busede. Ofira busede wa Kambugu. Busede Kambugu ena maganga. Kale oli bwena bantu bawange bene hata abakambugu ebala mogi eyo. Bala mogi era tuyibala mogi. So mwagana mutani muzeyi buti yafa okukutole ebusede eyokuleeta eno Iganga nga kuno kufumbirwa ku mukaire gange mama kwaira nakyala bukyale yakoba ati ajjawo ndi kwendezaawo baba niyanendezaawo yena yafwa naidawo nalwawo twazaala abaana abandi baafwa
Wazala wawo n'abaana nga bameka? Nazaala genzaalo 12. Abafa ku balinga bameka? Nti nkukubye nti abaliwo 6. Kikoba oba nga wasigaza abaana 6 kiraga nga 12 n'abaajo wa Katonda kitalo. So ate muzeeyi afwali mwene wano ndi munaida. Okay, gwali mulembe kyogwo. So nkobera mami dada ekikulemye okirekanga nenda tuwaye byonasobola kubo iwe toka abidukiranga nze so nze mwene dudukira mangu kuba gonkubye oti waida nunkagana 2 nategana nti nkagana 2 nogwo gwagwira kwa madi gebayitanga waduluda so nze mba mbidi so muzeeyi wafa watandika oti obulamu embeera yali etya? Obulamu nga neerimira na bulungi nga nzira na mutowaana n'abaana abo batono ono yenkulaze nga kitu kyene kikaali kukoola kulabuka bulungi kino ekiri kuvwano nga nzira mutowaana gwona okulima nga anima n'okulima ng'olima. So kasoka muzeeyi afa embeera yeebaire etya okufuna ak'okulya ng'obaawo otya naani akugemerera okufuna? nabanga omulamu nga nsobola okulima empegano nti era nga bw'obona nja matyama butyama nti mpegana aba n'ekisa n'akaati akamere kaakano niwe okema kuno okubuuza nzira buyambi bwona nze. So tukubwine nga amagulu gano gafa tokasobola kwemerera n'omubiri gwona ndibona olususu ekirwere kino kida kitya kino kyakuzingamya ekyakwita amagulu kida kitya? Nasooka kifuba kino kyanuma bantwala mu idwaliro nakola ki kyatereera wekyatereera obulwaire buno obwakumena obwakwita amagulu bwida butya tukobere? Nti bwaida bakubanga ati pulesa ebyo byavaawo bandidandabako era balekerezaawo kayigazira nsonga yonoona. So obulwaire buno bakuba ati pulesa wajjaku mu idwaliro? Mwana yantambuza ino mu madwaliro najja buluuba awo enani gano enani eiganga wokubye owakizito najjaawo owabitirawo najjaawo enakavule najjaayo wona najja. Ekiro kyaloba okuva bwenakuba nti nziragadaaga natyama nga nzira buyambi nabeera bwawo obwene abaana boona bazira buyambi kuba bwabube boona obuyambi bazira ate balina obwana busoma buli kasente ke bafunye batwala mu kusoma era munomba ndi muzenka abaana boona baba batwala mu kusoma. So wena dada wembe ni kwenda okunkobera abaana basinga bava wana abakulu so wena wenenza okunkobera iwe n'obaawo otya nadamu numbomu zenka nzira muntu yena ndi mulokole mba nkokobera kirungi nze ni mulokole mba nkokobera ekiida ngaterekayo ndi zenka munombo omu oba kaaga kati nzira oza kwera baidukulu bakuyambako ku mwana abakuidukulu nti naaba bajja mu kusoma babatwala kale nziraku abalenzi boona okuzaala owaawe yeena azaaliraga nsi kufuisa baana kale gazira kaana kokuba mpegano wali gaako nikaine kalieka kale gazira. Obulamu bubaire butya okaluba kwiwe naddala ku mbeera yetulimu ey'ebintu okuba nga biri waigulu ino ofuna otya akasabuuni kasukaali ka bbeeyi obifuna otya gano n'akamere? Sukaali neerabiraira akamere inena woyo nampaaku aye noolaali emberi kukuwaayo era ezira boona baziramere boona bagula bugule mba ndi kukobera mazima kuba oida kutuuka alubuuze bakukobere okemeka obuuze bakukobere mba nkukobera byamazima nti era okulya oba oluisi mpegano nimbe nja kunoga bubwa bundagaine olunga bwoba waawo otabuwuute. Tukobe kumbeere niyolimu
ey'obugubi oli ebibu bimeka kuba otukobere nti akamere ab'emirirano bano boli kundaga nti nabakuyambako okuwa kamera olwisi tukobere kuku olya emirundi ng'emeka era otukobere eriyo lwosula nga tofunye emmere nze waliwo lwensula nga tefunye era obulingo anze olwaido era nasuzeko ekimu ndala emmere yabuleti ezira mmere ate akasabuuni okafuna akasabuuni awe bababooza bakwati leeta tukukunire muku bankunira muku bukunire so ate okuno akacyayi abakaire mwenda ina akacyayi wajja munumba n'obona nze akacyayi nakeerabiraira meera oningira n'embeerwa nga ndi katoolaga kacyayi kenalubeira bwito yenalubeira moti n'abala kininde kaki nze mba ndi mulokole nkukobera mazima ndi mulokole maagalagale obulokole bwange nakamala emyaka 18 akacyayi wakacyaga bukyawe ntokenda mu bukulu bwo bakasukaali onaakola otya ozira kasente onaakola otya nti era oguma bugume bwabeera awo niwo nansaga nenda kuno kyayi onaamutoolaga oguma katonda gwagira ku kya katonda otya kanditi oba katonda ali ntwala atyo n'ebyo ng'embeera tinungi inungi niwo okemaku kuno nze yange embi yeene yakufa bufe kekimu nzira mbeerwa nkalamu nze naire ekikaba byoli kwogera oli kundaga oti olw'okulya ku kanyama namba kabiri obeeremu abantu abakulu menze kabiri embeera mwanange okubya ekinene okubya ekyasukaali wakuba ekyemamba wakuba menge ebyo kale ndi kubitoolaga nga ndi kubitoola bizibu okubifuna n'olunaku olukulu olunaku olukulu afumbya abaire naku olw'okutya okuba ati ndi kutya omukazi oyo ali awo yandeetera kumukabya n'ali ako wamna ku supu nanyo ako nakandi katonda yeebale mukama neebaza awo nakuba n'amavu neebaza ate ka soda esoda mwidi yeneerabira eira ng'amumana nti asoda okutoola ku buno bwembonaku okukuba zino bantaako etupa egy'amaadi awo n'okundeeteraku okubuno bupankyo pankyo niki jirujasi aye ebyaso nga nani andagiza nze soda bakuwakuuka jirujasi ng'olwaire ng'oli mulwaire bakutereku ekipa mali bakuleeta kuuku bakuwakuuka ati wena nwakuuku oyinogozeku omutima otyo n'amakere endagale gage bulungi dada ndikuseka nga byanako dada ina ebizibu bingi tukyaire kwa dada atwaire ku mboozi ye dada omusadde yafa yazala abaana abandi abasinga baafa mukago gwasigalawo abandi baziragano wabulanga n'embeera tinungi yalwala ekirwaira emyaka 9 amagulu gafuuka amagulu galoba okuwona tasobola kutambula n'okwegolola oligona galinga oba nakoba ntya ITD so embira otigamugenge amagulu gali gatya nti omwana otigamugenge tigali otigamugenge so dada ali wano obulumi bw'amaani wabula ng'embeera eriwo nti azira kakulya so woba eyo nga bambi osobola okuyambako omukaire wano bwamufunirayo okunako okulya koona oba akasabuuni oba kasukaali oba akabamba bambi suubira nti kiba kirungi edda kusiima era edda kusabira oba oliawo katonda ayongere okugabira dada ate buti onkobye engoye kiri kiti ekyengoye ekyo ekyengoye kino mwidukulu wange neyantungiza okuteeteeyi guno yandeetera
n'akakoma kikalala kali mu nnyumba omwako kenkeekereza nti gendwala titera n'akavuala keneegemba kuuku. Okay, so enumba eno ekali kutandika kutoona ekali nungi okuva bwe yasingulibwa ku yeena kuba twabanga n'eyindi eyenuma agaatoolebwanga emisumaali era gatoona. Aye ng'obugumu ekaali ngumu. Okay. So abandiyinza okuyamba oba oliawo dadde bakuyamba batya biki waawo oli obubi eino wokoba oti wano nawasinga kuba bubi kamere sabuuni biki abandiyinza wandiyambibwa otya ate naabulwa n'amanya kineeyamba nti buli kintu kyona kyona nzira genda akuba nti munnambe kino ate kino naani ananamba kabiri era n'imwe. Wazira kyenaasimamu nti kino ne kino byona birungi n'emmere yoona nungi n'akasaabuuni koona kalungi byona imwe n'imwe bendekeire Katonda. Banange eriyo kyowaidusa mu bulamu bwo waliwo wotyama watandika oba oliawo okulowooza ebisinga kukwidira mu bulamu bwo biki oba oliawo kumbeera eno yobitamu nawoona ndowooza okutoola ku ngaimwe bwe muli kunkoba nayogera naku nti oba Katonda okukutoolawo nga kusinga okubonaabona nti nkyo nga njogera nti era kuba mba nzira nkomereire era oningira n'okuningirira nti nakoma nzira buyambi bwona bwenkuba nti obwine. So mu ngeri eno yotambulamu ng'oli kwewalula otambuza ebivu nkuba eri ng'otambuza ebivu ng'ente mule okosebwa otya mule mu bulamu bwo ng'oli kutambula oti kino ekigere tikigemebwaku bwoi kukibona kino omanya oti kizimba okuluma kyona n'oluuyi luno lwafa bufe luno n'omukono era ogubona n'ogubona. Okay, dada kiki wenumiriza mu bulamu bwo okwenumirizaamu emyaka gy'owangaire tulowooza wandibanga oli mu myaka nga 10 kikyokoba oti at least kino wenumirizaako ku bulamu bwo oba mu kuwangaalako ti nkokobye emyaka 15 waakana naakoba nazaalibwa gwasoya mwezi gwa Desemba ate ogwasoya emyaka tigwaba gwana guli eyo mwana nana byona ndidi neonaku nazaalibwa ole baba yaba mufuzi ngaidi buli kintu kyona nga agandiika osobola okuba nga oli wa myaka 15 era katyo naye wona oba okaali omwaka gutuuse so mu kuwangaala ku emyaka gyo wajjaku kumomboga nti oba bakuvunaine musanga mbe mizira ano nafumbirwa ogwankaaga n'ebiri kale ebyo byona bano oyinza okuba ano wakuba omukazi oti nvaakwaawo aye omukazi oyo embeerwa neeriga bakukobera. Okay, oirayo okwere busedde yewavere yebakutoola owaimwe yene obusedde babayo okufayo eriyo abandi eriyo abalenzi abakambugu neyabankoma kwani ku dada wange oyo kambugu aba baba wange nikula bona tino wife bona awo waliwo yentaidi wakabuleziiga yona ndidi nanti yenzaalibwa era baidane gano banduutaku baide bakubonako jayo uyene n'okuba oti oide wa muzeeyi muzibe sitooni bakukobera ati oyo muzaale gakuno n'omwana eyalemala oko n'okwaife babulasio ngukobye nti kwona okuwazira ne makumana obwine awona abo
babeeso eri oyo eyafuwa era n'oluzo boona awo bakaidaasi nakubalirake bakamada akamada bagwala nkobye nti nabuzaale naawo. So buti amagulu gano buti saawa eno otaataako kwidagala kikyo okubaako kwawo n'owirako kw'emirembe gazira bwe nava mu idwaliro okutoolako okunsabira abalokole baidano bansabirako ayikayigazyake menga tobona nabisalire nzira kyentaakuni maadi gonka nga kutenduka. watandika lino ebyabalokole abyabanoowa wabingira muli? Nze ndi mulokole bwanaani oliko oti ndi mulokole olenga waife namaganga togekaita ndovu. Oli mulokole waki? Wa Mwoyo. Abo Mwoyo naba bati abo? Aba naindikibwa mumati. Baidano bakusabira kuku? Oluisi banona najja ku pikipiki. Banona. Kale. So ene mbozi ya dada Dairi eyo. Ntibwesiraire obaidi. Mbaidi. Ensendi wana bitambala. Okay, yani mbozi ya dada bambi amagulu gamufuukira amagulu era nga gamuvuira ku okutengama nga tatambula. Dada ali wano ayenda buyambi bwona akasukali yenda ku kabando akatiere oba akabamba sabuni gulingo gwafuka omuziro. So obosobola okuyamba ku dada bambi dada ali wano tijja kusuyika wano nakakerenda nti nakakerenda ak'omubiri kuba tinalemala bulemale oti tiri muzibwa nakakerenda nenda kuku omirako kunamakerenda amakerenda tigatoola obulwaire bungemera bwesimbula bwajja era ndi mulwaire nze nakuyisa tugiti okuva mu lwaleero nti nkobye nti niwookemako obukema bakukolera nga byendogeire. bakufuneyo kuno obukerenda webayo kwalina obukerenda. So nebyo atijja kuswika wano bambi mubagala oyo no ndi yazidi olisigira owebusedde mu bikado.